To je zdaj treba razstaviti. Ja, pa jaz sem prišel na spoved. Ja, pa bomo prvo razstavili, da se ne bom tako spovedovati. Ustjali? Nisi bil včeraj tu? Ja, samo to je zelo neprofesionalno. Treba zdaj vidva razstaviti spovednico. Tu spodaj imamo urodi, ne? Nekak smo tiho. Aha, joj, malo tlav treba spet. Tvoj religij, pa to kaj prinesem? Čakaj, ne, se prido. Sami tam. Jaz bom vzel šalko cigre. Hic smo zvuk dela, pa v napačno smer vrtimo. Da me roka boli, ja, da mi ne bi sami. Ja, boli, deklica. Mater, prosim. Pardon, joj, čokaj sem ti. Sam malo, ne, se bom slikal. Ne, prosim. Sami moj Ne, sami izkušnje. Vse imam kopalj, se bom. Ulala. Lepo ti paše. No, kaj... Čakaj, nekdo prije, gremo na se note. Ne, zasedeno! Nazaj. Čakaj, to zunaj čakam. Spovej me. Kaj? Spovej me. Kaj bi treba nas povem? Pa vse si vsak teden tu, da veš kaj. Dobro. Je pa samo roke. Čakaj, bom jaz probal, pri meni vedno dela. Ne, dela očitno. Eto se tukaj ga v napačno smer. No, čakaj, bom že malo dogovor. Daj. Ne, nič ni. A znaj me sedi. Hej, kaj še to? Dobro. No, dragi sin. Dragi sin. Sami knjigo. Knjigo. Plej bojo, ni samo. To bo knjiga. Malo bolj težko mora biti. Pukni po lesu. Da, Kama Sutra. Bo to vedel? To je od patra Ivana, da nas je noter. Kako to da s križom gori? To da s križom bo vedel. Okej, kaj pa da naredim? Kaj se pa dejreš, ko odkridaš knjigo? Nekaj me nekaj stiža, jaz sem Kaj pri doktoru je rekel, da nič hudega. Niti je. No, kaj pa naj? Ja, ti prvo kaj piše gor. Si grešil pa tega kaj. In bolje, Janez. Ne, to bo prvi pa nisem. Kaj bo to? Mislim, da je podgama spet not prišla. Ne, nisem je prebal. Nisem, prvo kaj. Ja, ne vem. Daj ga zraven Kama Sutri. Dragi sin, to je bolj temno, zakaj ne dajte lučke do noter? Tok, tok. Nekdo je zunaj. Ne, jaz ne delam. Ne me straši. Dragi sin, Bum, bum, bum. Bum, bum. Tom, tom. Kak hecma vrata, manj te boli. prijem pomagati, bomo pa še mladi strani. Čekaj, kaj je to? Kaj je nekdo kašljal? Kaj je to se vrata? Ti si ga, da so tu vrata? Kje so vrata? Ja, pa nas bodo bez vrata. Kako pa naprej poveš? Kaj, pomagaj to vrata dol. Gremo dol po štengah, ali gremo nazaj? Ne gremo po štengah, moramo videti. Mogoče so to te stare katakombe doli, pa je za glav. Te pa greste naprej. Hecno, tak stare, se pa nič z njimi. Ekaj! Ne, v redu je! Au! Kaj je bo? Malo stop! Tu imaš moje svetilke. Kaj naj spijemo?
O, glej, sob smo ti spolno pa nič. To je samo oni, ko se dotakne. Oj, spet mi je svetilka crnila. Čakaj, bom jo nastavil. Aha, Pedra je skočila, kak je tiho. Daj to malo čakajti. Okej, zdaj pa dela. Ti si za četrti krog, pejte. Predaleč dol smo šla. Kaj imaš tu više? V žage imaš štenge, da ne za nama prišla. S čim? S to žago, ko smo tu poleg naša. Zato skurima ta plac dol. Kako strajem tamo. Zdaj smo gledali, smo gledali. Ko zdaj? Ne bom pa nikoli več o tem ne spregovorima. Kaj bomo zdaj bilo laptop, zdaj te? Ja, itak. Pa daj mi moj cokle nazaj. O, kip svetega Gabriela, ko se je zredil. Mislim, da se ga sem prema. Veste, kaj povem? Jaz bom šel rajši, ko vidim naslednjo nedeljo nazaj. Najboljše tak, najboljše tak. Pa spovedite. Dobro, jaz pa zaprem to tu. Kako to dobro dela. Je bilo okej? En aplauz za prostovoljce.